aha 2015 byo kwezoku omakuru gitwa gacencyire tukakoreka amakuru ahweka ya Charles Murinde hamwe n'abana bo mugenzi Edward Mujungu babiri n'abarwanira ensharo zitaka umurinko konjero mbara City North Echi kikagimusereza Charles Murindo kwicara office ya RCC hamwe na division mayor okugira ngo bataho mu nshongazi bwanyuma y'abana ba Mujungu kumutayira bakayikana kwenda kushenye baraza yenju Erizoba umuhezi w'umushikirwa mukuru wihanga bwambara City North division Sam Muganda hamwe na division mayor gumisereza cya Wisho bataho mu nshongezi aho basiga batera enkondo bakasubana kamba erukoreka aho imba jombi zishemerire kuraba kunka kutukubantura muri abantu hagira side ya ferwa mufuti ninga inchi na nendizo side ferwa mufuti ninga inchi kunka muheru habaho ki abaho kwikirizana aba basiga basimba n'umugora ahwemba jombi zikirizana nubwo abana ba Mujungu bayanga kugambira kamera zitu hariho futi yisere TV twabiheruze no kubiheza muzire imwe bariya ibinko ninjije Meya cha Wisho yasiga yashabemba zombo kurinda obusinge no kuhereza kitini sakambe yibasiga bakoma mwene cyo kitwakora kigume nko kukiri atakaje yatemparingana yokore nonda kombeka side yawe yo tandikiro kumunda y'umugoyi utarenga ha mugoyi anogu nawo kare nanda kombeka side na watandikire aheri yo mugoyi mugira ubusinge muturanege nza kugenda na government nko kuragira naza kuronde sente nkwate nzente ntimbo musingi nteho ikiragende na no mugorra office guyanteraho konkanyiza kufita w'ikishinge ahabwa TV West nda Aidan Bataringaya